پیش چھ نظم نظمِ ہند عنوان اگر بہ موٗدُس شاعر محمد حسین ظفر آواز عاشق کھانڈے لیکھِتھ مےٚ تھووُم یہِ نامہٕ پٔرۍزیو تہٕ تارِ کوٗٹٮ۪ن ژۄپٲرۍ مٔرۍزیو یہِ دود بے پژ پتے مےٚ روٗدُم اگر بہ موٗدُس یہِ کٲم کٔرۍزیو نہ گھر مےٚ نیٖزیو نہ سرٛان دیٖزیو اگر پژِو دِل کفن مےٚ ؤلۍزیو کفن ؤلِتھ بس کتھٕے یہِ ترٛٲیِو یہِ میون بُتھ یِنہٕ شُرٮ۪ن تہِ ہٲیِو مےٚ یتھ ڈبس منٛز سوارِ کھٲلِو شےٚ آنچہِ کِلۍ تتھ ژۄپٲرۍ وٲلِو جنازٕ پٔرۍزیو جنازٕ پٲٹھٮ۪ن اگر نہٕ مٲنِو دفن کرُن کانٛہہ مےٚ کُنہِ بٔٹھِس بۄن ٹھُکِو تہٕ زٲلِو بہٕ دزٕ تہٕ سورُے سُہ سوٗر أنۍزیو چھِ میٲنۍ دردِ تِمن یہِ ؤنۍزیو سُہ موٗد تٔمۍ سُنٛد یہِ غمہ پٲلِو نِشانہٕ تٔمۍ سُنٛد رٔٹِو سنبھٲلِو یِمن اندر زُو تہٕ روح مےٚ اوسُم تِمن ؤنِو بس مےٚ فاتحس یُن اگر بہ موٗدُس اگر بہ موٗدُس